Jona chonghan pu inut amunit video hini ke post do apranga video bange la PGR la pen VGR la soka song hot alang li isia video ke post do je alang li pulo Karbi Anglong asiam phan ke nili tumsi pen gachi an gi cho hayu tani tumsi ke than seda me hola bange alang tum politics aphan pusini tum matha seda kono na pia ko alang le ko ekta ko chipo sulo Karbi atum ke 1976 aprang ke Myanmar la pen kosong ho Chin along si ke do pusi alang lipu alang li chini ni ratna Karbi Anglong District Council amhang ke theke 17 November 1951 aningkan lasi nilitum alang liphan sodak pen pini alang le birudhe pinitum kine apnangji pu dipu thana along case pilo jongsi la so teng pen Karbi Anglong Autonomous Council mate law and order tum nep nei pote arona teng pen ko song se song nei ma la bangeni tum Karbi lo chade song pen se song kon po nang tum lam hoi ki nang che chak dona teng pote alang tum jume sen nate alang li mo pen li nili pulo alang li kaning je ke la ke 76 aprang ke Karbi tum avi pusa me alang li tum ta chini law and order dum chini Karbi Anglong ke 1951 si seng pu la so pose alang li tum nang ke kenebi phan bor ibu pualang li tum lam chak nang chipidun la se la so teng pen nili ga chuning rich kang tung mang lalo Karbi Anglong Autonomous Council ke jata council se ke the law and order donge ahok state government tum mong sido seta council atum ta la so puthak mane kenang sot bang sinili matha the la ke council aphan la pen Karbi Anglong district aphan sinang kelang prop sinili matha athe Karbi Anglong district ke seng ke 1976 puselang li ning jemate la se Karbi Anglong district ke comment tu si ke seng ma ke jokta chini ho la se so puthak sin itum faran pu media korte atoma phana porteng pen ladak nang ki humri don theka pot aprang sin litum Karbi lo charli asong habitung ahen pen ali tum phan ningkang sam ting ni pin ata churu pajero jasemet pet abang nilitum ladak lurulang so athana ke bang nang ko gathi pi alama bang ke lalo risipen mathadam bulutangte labangke ning duk mime angdengsi mathadam nangji athe Karbi Anglong along jasemet pet ladak bangke non present association bulutangte ili tuma bangke la jasemet pet RD ki pining bangke panung kuksi jasemet pet ladak politician along bangsi penangan ladak lam kache bok tap pen chenglok penangan bang sidake thekpolong lo ta jasemet pet ili tuma khaya phan nangki pin rem ili tuma khaya phan nangklang plot pen alangli Munna Chauhan Womunit halabang so kitcheng alangli advection alamang se election wan lo sida me jasemet pet nona bangke Karbi tuma phana bangke da Karbi Anglong bangke ladak bangke nangli tumke ha China pen ke bang tum kapre ka dim pen ke bang tum pusi ladak ke aku nangli tumke Bharat arlo likido tum kali pusi alangli mention ponlo alangli video isibet kali lo alangli video ke langdam polo 4 times mane batai pli baka video alangli selam elo sira me Karbi Anglong arat atuma bangke piniar ni amta karjulong anu sita ingthong jong asom si thekdam long lasi nili tuma bangke Karbi lo charlia song dipu district committee pen chipatir piponsi pini labang so pine FIR bangke nili tum Karbi lo charlia song dipu district committee president ake hai Jona Singh be hin pensi alang lidak mention ponlo alang li pensi FIR pipon lo FIR ki pipon alama bangke ladak nili tum already pitang alo alang li dak usi setame alang li Kishore Burwa alang li setame initiative enpon peme pusi alang li lamchak nang pidun lo jasemet pet alama bangke lalo ajak ding thu hoilo setame hala sodak dak ko sipi nang ji polo setame pinia bangke nili tum ladak thana longan setame nang pati boklo jasemet pet nili tum nona bangke labangso positive negative mate labangso inghong po nili tum labangso kang hong pen jongsi ing samria sonsi thekpolong lang polo tangte nili tum Munna Chauhan phan jasemet pet ame phiki sitame kai ponang kokko lapen jasemet pet kidam tang Karbi Anglong Autonomous Council along kachari CM mate Dr. Tuliram Ronghang alangli kaningje pondo already alangli phanke FIR ki pitang lo pusipu lapen alangli men pen bangke rep case sitame do pusipu ponlo sitame piniarni an sitame lasso ningje de pen sitame alangli video selam thulem dem det lake alangli komani phan personally phan leki puwang la putakali Karbi akhai aphan
karbi akhai aphan sinang ki penrem pina ka posi labang ke nili tum karbi lo charli asong pen bangke ton pon pe pusi nangli tum media hin pen stame lam chak chipilo lalo la pen la so puthak bangke exam hin pen stame ninje pon po अच्छा क्या Islam तुlang so munna chohan Islam kining ji dumati di yang tula nang thale ji putang thale Islam thale kita lo buji so lam te ninji pon sup tapi lo pui ga la jasimet pe la so question mangge nili pathiek pen city po nili tumke kidam tang pgr vgr advection hoche tame nili tumke halaso me akarong se chipin dudlo chite thi reng tereng polong sidolo nili tum ilong weda dim le chesong chot la putakali manja longke nili tum halada ke cheng pen kijut pajut kokan lo halada bangke nili tum kulat pen chenglok exam adim sitame halada ke song dhoromala mane akelok mane akiler puchi pu pinsi labangso pgr vgr long bangke nili tum hala mi akarong se sun plum lo sitame ladaga bangke karbiang lo autonomous council kachari tum pulo je election after election afisi labangso apot bangke tharle pontu pu pusi alang li tuma hin pen chichak pon lo la sinono bangke la solam da nangli rok lo po la solam da lamboy pinang ko la solam lamboy ki pig jia kenang sor bangke lalo non election afansi nili tumangke inghong prong cholo karbi lo charlia song pen bang la pen pinang andak rada tum kachitu bangke la election sing hong prong cholo election ki jut karbi lo autonomous council pen bang la solam jong si dip on het polo tangte halaso adaya bang halaso bang ke adaya bangke karbi lo autonomous council kunsi chen ponang ko heno la bangke labangso sentimen labangso maker labangso ningki duk ningki punga bangke non ting ne dead lo pu bangkali ting ne nili tumke muthe jasmet pe non bangke election after election papansi nili tum hong kok lal Munna Chauhan komar la panalang ni konap sige dolo munna chauhan bangke nili tum jasmet pe non kachini pon karjulong pon ateng polo tangte alang like arni siang ko bangke kheruni chariali hala phelang pilong sido sitami non bangke alang li karbiang long pen tuar kaprek mate hala da kheloving adim sido busi nili tum arjulong lal Islam arjing tulang la so kine pang nang long ji phana di rat phan pini pachining tung ga kenep kangnang aphan rat phan ke pachini kang tunga banggelalo jasmet pet nili rat aphan phanali karbiang long song dopik karbiang long chot kale asam long da pinang an song dopik la pena bangke non bangke langdam pulu tangte nili tumpen ki ji kang tunga banggelalo alang li phana bangke asam arlu pen karbiang long chot kale asam arlu pen bangsi alang li phan bangke boycott nangji pusi pachini pon দিনাখন বাৰু আমি দেখি আছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা আমি ইউটিউবত হওক বা ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত হওক আমি দেখি আছোঁ এজন মুন্না চৌহান বুলি কোৱা মানুহ আজি কেইবাদিনৰ পৰাও আমাৰ কাউন্সিলৰ CEM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং পৰা ধৰি কিনি গোটেই আমাৰ অসম বা আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে নিন্দা কৰা হৈছে সেই বিষয়ে আজি আমি মুন্না চৌহান কাৰণে আমি আজি FIR দিছোঁ এখন আমাৰ FIR কপি আজি FIR দিয়া কাৰণটো এনেকৈ হৈছে যোৱা দিনতো আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং আমাৰ CM ডাঙৰীয়াক বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে লগতে গোটেই আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ কাৰণে তেওঁ গালি দিয়া হৈছে আমাৰ ST SC আমাৰ মানুহবিলাক কাৰণে গালি দিয়া হৈছে তেওঁ মুন্না চৌহানে ভিডিঅ'ত কৈছে যে আমি আমাৰ গোটেই কাৰ্বি আংলং বাকী ৰাইজে আমি ইণ্ডিয়াৰ মানুহ নহয় আমি ভাৰতৰ মানুহ নহয় আমি ক'ৰবা কুকি চীন আমি ক'ৰবা ম্যানমাৰ পৰা অহা মানুহ বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি বহুত দুখী হৈছোঁ কেলে ক'ব এই যোৱা হিষ্ট্ৰীটো চাব পাৰে আমাৰ কোনোবা কাৰ্বি কমিউনিটি মানুহ বেলেগ ঘটনা হ'ব পাৰে কিন্তু আমি কোনোবা জাতিৰ কাৰণে আমি গালি দিয়া এনেকৈ আমি কেতিয়াও কৰা নাই আৰু অহা দিনতো আমি নকৰোঁ কিন্তু যদি কোনোবা হিন্দী ভাষী মানুহ আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ কাৰণে যদি গালি দিছে যদি নিন্দা কৰিছে এইটো আমি চাই নাথাকোঁ আৰু मैं मुन्ना चौहान কাৰণে এটা কথা ক'ব বিচাৰিম আৰু मुन्ना चौहान तुम जहाँ पे भी है हम लोग का कार्बी आंगलोंग हम लोग का आसाम का एडमिनिस्ट्रेटिव तुमको अरेस्ट करेगा और तुम एक बार सुन लो हम लोग का आदमी भी बैकवर्ड नहीं है हम लोग का आदमी भी कपड़ा पहन सकता है और हम लोग का जगह भी डेवलप हो रहा है इसलिए तुम समझ लो नेक्स्ट टाइम जब कार्बी आंगलोंग जब तुम आसाम में भी आएगा तुमको कार्बी आंगलोंग आसाम का लोग तुमको बॉयकॉट करेगा तुम लोग का जैसा कार्बी आंगलोंग में आया यहाँ पे काम किया जिस थाली में खाया इसी थाली में तुम लोग छेद किया इसलिए तुम जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो
तुम एक बात समझ लो, आप कार्बी आंगलोंग का आदमी, आप असम का आदमी पहले का जैसा नहीं है। अब हम लोग का आदमी भी डेवलप हो रहा है, हम लोग असम का आदमी भी लंदन अमेरिका में भी जा रहा है। ये 21st सेंचुरी डेवलपमेंट का समय है, इसलिए तुम अगर सोचता है कि हम लोग का आदमी बैकवर्ड है तो तुम गलत है। इसलिए तुमको अभी सिर्फ हम लोग का KAC की तरफ से नहीं, हर कम्युनिटी का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लोग तुमको बॉयकॉट करेगा। और नेक्स्ट टाइम तुम जब आसाम में आएगा तो तुम काम करने का बात तो छोड़ो, तुमको हकने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा।